हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड इनफोटेक यूट्यूब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअनि मेन सावरायनो गोनां आयदायानो जादों NCTE नटिफिकेशन फैबाय गासिबो स्टेटआवनो आसामावबो फैबाय। थारमाने NCTE नि मोनसे नटिफिकेशन फैदों अल ओवर इन्डिया बेखौ फरवार्ड खालामहरनाय जाबाय आरो बे लेटारा 4 सेप्टेम्बर 2023 आवनो फोसावनाय जादों। बेखौ मोनफ्रोमबो स्टेट गभर्नमेन्टनो आरो मोनफ्रोमबो इउनियन टेरिटरिसआव बेखौ हरनाय जाबाय आरो जोंहा 11 आगस्टआव मोनसे सुप्रिम कर्टनि मोनसे जाजमेन्ट फैदोंमोन आरो बे जाजमेन्टआनो जाहैबाय LP स्कुलावहाय B.Ed केन्डिडेटफोरखौ एलाउ खालामनाय नंला। बिनि सायाव सुप्रिम कर्टनि मोनसे जाजमेन्ट फैदोंमोन आरो बे जाजमेन्ट फैनायनि उनावहायनो अल ओवर इन्डिया मोनसे सावरायनो गोनां मोनसे आयदा जानानै थाबाय थादोंमोन, मोनसे ट्रेन्डिं जानानै थाबाय थादोंमोन गाहायै B.Ed आरो DLED केन्डिडेटफोरनि गेजेरावहाय। दा आङो दसे उनावहाय बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। सो বন্ধুসকল আপোনালোকক বড ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিকটো হৈছে যে NCTE নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আমাৰ আসাম ষ্টেটতো আহিছে। এনেকুৱাই অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া যিমান নেকি ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট আছে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টত এই ফৰৱাৰ্ডিং লেটাৰটো বা এই লেটাৰটো NCTE ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱাই ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ যিমান আছে এই ইউনিয়ন টেৰিটৰিজতো সেইটো পঠাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ NCTE গাইডলাইনছ যি আছে এই গাইডলাইনছ মতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি ৰায় দিছে সেই ৰায়ৰ বিষয়ে এতিয়া উল্লেখ কৰা আছে। সো ইয়াৰ বিষয়ে মই অলপ পিছত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। ফাৰ্ষ্টত মই বড়ো লেংগুৱেজত কৈ ল'ম, তাৰপিছত মই অসমীয়া লেংগুৱেজত ক'ম। আপোনালোকে বড়ো লেংগুৱেজটো যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি এছামিজ লেংগুৱেজৰ ছেকশ্যন পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। সো বন্ধুসকল মই আগত বড়ো লেংগুৱেজত কৈ ল'ম, তাৰপিছত অসমীয়া লেংগুৱেজত। সো দিনैनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय NCTE नि नटिफिकेशन फैनाय बा लेटार फैनाय। बे लेटाराव मा लिरनाय दङ नोंथांमोना नायदो। बेवहाय आङो एसे फरायनानै देखायगोन आरो नोंथांमोनखौ बुजिहोनो सेस्था खालामगोन, नोंथांमोना जाहाथे बुजिनो हायो। बे लेटारा NCTE निफ्राय फैदों, नोंथांमोना नायदो बेवहाय NCTE आरो बे लेटारा 4 सेप्टेम्बरावनो फैनाय जादों। मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो बेखौ फाथायहरनाय जादों NCTE निफ्राय आरो बेवहाय मा लिरनाय जादों टु को नायदो नोंथांमोना सोर सोरनो हरनाय जादों। टु अल सेक्रेटारिज कमिशनार्स अफ एडुकेशन अफ स्टेट गभर्नमेन्ट एन्ड UTs एज पार लिस्ट इनक्ल'ज। थारमाने मोनफ्रोमबो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो इउनियन टेरिटरिसनो बेखौ हरनाय जाबाय आरो बेखौ बाहाय फोरमायनाय जादों। बिनि उनावहाय साबजेक्टआव मा लिरनाय दङ जों साबजेक्टखौबो नायदिनि। बेवहाय लिरनाय जादों फरवार्डिं अफ द होम, एसे जुम खालामनि आङो नोंथांमोना नुनो हानाय बायदि। Forwarding of the Honorable Supreme Court of India Judgement dated 11 August 2023 ने 11 आगस्टआव जोंना सुप्रिम कोर्टनिफ्राय जाजमेन्ट ओंखारदोंमोन, बेखौनो बुंदों इन सिविल एपिल नम्बर 5068 of 2023 arising out of SLP civil number 20743 of 2021 titled Devasis Sharma versus Union of India ONORS and other connected matters regarding। थारमाने बेवहाय जोंना जानाखि बिनि सायाव मोनसे केस सोलिदोंमोन, सिभिल एपिल केस। बे एपिल केस सोलिनाया जोंनि इउनियन अफ इन्डिया एन्ड ORS देबासिस शर्माजों ओमफ्राय इउनियन अफ इन्डिया ORS जों सोलिदोंमोन। दा बिनि सायाव जोंनि जानाखि सुप्रिम कोर्टनि जाजमेन्ट होनाय बे जाजमेन्ट होनायखौनो बे साबजेक्टनि मेटार हिसाबै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो बेखौ फरवार्ड खालामहरनाय जाबाय आरो बेनि उनावहाय मा लिरबावदों नायदिनि जोङो डिटेल्सै। बेवहाय मेडाम एन्सार आई एम डाइरेक्टेड टु रिफार टु जाजमेन्ट डेटेड 11 August 2023 इन सिविल एपिल नम्बर 5068 of 2023 arising out of SLP civil number 20743 of 2021 titled Devasis Sharma versus Union of India and ORS and other connected matter passed by the Honorable Supreme Court of India for information and further appropriate action. The same is available of the following link। थारमाने जोंनि जानाखि सुप्रिम कोर्टनिफ्राय जाजमेन्ट होनाय बे जाजमेन्ट होनायखौ जोंनि अल ओवर इन्डिया स्टेटआवहाय बेखौ फोसावहरनाय जाबाय जे सुप्रिम कोर्टनिफ्राय बेबायदि मोनसे जाजमेन्ट फैदों, बे जाजमेन्टखौ एक्सन लानाय जासिगोन आरो एप्रप्रिएट एक्सन। बे सुप्रिम कोर्टनि जाजमेन्ट हिसाबैनो एप्रप्रिएट एक्सन लानाय जासिगोन, बे खोथाखौ फोरमायनाय जादों आरो दा सुप्रिम कोर्टनि जाजमेन्टनि एगेन्स्टआवथ' जोंनि रावबो थांनो हाया, अल ओवर इन्डियानि रावबो लिडारफ्रानो सुप्रिम कोर्टनि जाजमेन्टनि एगेन्स्टआव थांनो हाया। बे खोथाखौनो एसे
बेयाव फोरमायनाय जादों आरो दा जोंनि जानाखि सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्टआवहाय B.Ed खौ जानाखि आउट खालामनाय जाबाय बा इनभेलिड खालामनाय जाबाय प्राइमारि सेक्सननि जानाखि LP स्कुलावहाय लवार प्राइमारि क्लास 1 to 5 बेवहाय माने इनभेलिड खालामनाय जाबाय दा बेखौनो बेहाय फोरमायनाय जादों आरो बिनि लिंकखौ नैबावबो होफानाय जादों आरो नोंथांमोना बेवहाय बे लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानैबो नायनो हागोन सुप्रिम कर्टनि जा जाजमेन्ट दङ बेनि उनावहाय 2 नम्बराव मा लिरदों 2 नम्बराबो इम्परटेन्ट नैबे 2 नम्बरखौ नाय दिस इस्यु विथ द एप्रुभाल अफ द कम्पिटेन्ट अथरिटि बे इस्युआ एप्रुभाल कम्पिटेन्ट अथरिटिनिफ्राय बेखौ एप्रुभाल खालामनाय जाबाय आरो जाहाथे जोंनि जानाखि सुप्रिम कर्टनि अर्डार बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारनि हेंथायै रावबो थांनो हाया आरो दा जोंनि जेसेबांनाखि स्टेट गभर्नमेन्ट दङ आरो इउनियन टेरिटरिस दङ दा सुप्रिम कर्टनि नियमखौनो मानिनानै सोलिनांसिगोन आरो जानाखि फैबाय थानाय जानाखि रिक्रुटमेन्ट LP स्कुलनि रिक्रुटमेन्ट बेवहाय B.Ed केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय नंला दा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ बा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ माने अपेनलि दासिमबो फोरमायाखै जे B.Ed केन्डिडेटफोरखौ एप्लाइ खालामनो होनाय नङा LP सेक्सनावहाय नाथाय जेब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बे एडभार्टाइजमेन्टआव सुप्रिम कर्टनि जानाखि जाजमेन्ट होनाय बे जाजमेन्ट होनायखौ मानिनानै सोलिनांखागोन बियो मानो होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनखाबाय बे अल अभार इन्डिया जेसेबांनाखि एडुकेसन सेक्रेटारि कमिशनार दङ नोंथांमोना बाव नायदो अल सेक्रेटारिस कमिशनार अफ एडुकेसन अफ स्टेट गभर्नमेन्ट गासिबो स्टेट गभर्नमेन्टनि एडुकेसन कमिशनारनो बेखौ हरनाय जाबाय आरो बेखौ दा अल अभार इन्डिया बयबो मिथिजोबगौ दा एडुकेसन सिस्टेमावहाय जायनाखि बे मोनसे आपडेट चेन्ज खालामनाय जादों सुप्रिम कर्टनिफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै निस्सय बुजिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना NCTEनि जायनाखि अफिसियेल वेबसाइट बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन माखासे गोदान आयदानि गेजेरजों लोगोफोर बेवहाय आङो मोनसे रिक्वेस्ट खालामो जे जोंनि जायनाखि B.Ed केन्डिडेटफोर दङ DLED गैयै B.Ed केन्डिडेटफोर बिथांमोना एसे गाज्रि मोननो हागौ मानो होनोब्ला बिथांमोना माखासे बुंहरो आरो B.Edनि एगेन्स्टआवल' माने भिडिअ लाबोबाय थायो नोंथाङा बेबायदि भिडिअ दालाबो बेबायदि बुङो आरो नाथाय आङो नोंथांमोननि एगेन्स्टआव भिडिअखौ लाबोनाय जाया आङो खालि जास्ट नोंथांमोननि सिगाङाव इनफरमेसनखौल' लानानै होफैनाय जायो जे बर्तमान जोंनि एडुकेसन सिस्टेमावहाय मा गोदान आपडेट फैदों मा नटिफिकेसन फैदों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो लानानै होफैयो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे नटिफिकेसनखौ लानानै होफैबाय बे नटिफिकेसना एसे सिगाङावनो ओंखारदोंमोन अब्लाबो आं दिनैहाय लेटलियै भिडिअ खालामनानै लाबोनाय जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों थेंक ইউ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো চাব এইটো আমাৰ NCTEৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে বা এটা লেটাৰ আহিছে অল ষ্টেটত আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যিমানকি ষ্টেট আছে আৰু UTs আছে ইয়াতে এইটো লেটাৰটো গৈছে আমাৰ এডুকেশ্যন কমিশনাৰ অল ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড এডুকেশ্যন কমিশনাৰৰ তাতে ইয়াতে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 11 আগষ্টত যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট দিছে এই জাজমেণ্টটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যিমানকি এডুকেশ্যন আছে এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী কমিশনাৰ আছে তাতে এই লেটাৰটো পঠাই দিয়া হৈছে আৰু এই 11 আগষ্ট 2023 জাজমেণ্টটো কি আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পায় যোনবিলাক টেট পাছ কেণ্ডিডেট বা টেটৰ লগত জড়িত আছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে নিশ্চয় গম পায় আৰু এইটো কি দিছে আপোনালোকে এইটো চাব টু দ্য অল ছেক্ৰেটাৰীজ কমিশনাৰ অফ এডুকেশ্যন অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড UTs ইয়াতে সকলো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যিমানকি ষ্টেট এণ্ড UTs আছে তাতে পঠাই দিয়া হৈছে এই লেটাৰটো আৰু সাবজেক্টটো কি আছে ইয়াতে চাব ফৰৱাৰ্ডিং অফ দ্য অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া জাজমেণ্ট ডিটেইলছ 11 আগষ্ট 2023 ইন চিভিল এপিল নাম্বাৰ 5068 অফ 2023 arising out of SLP civil number 20743 of 2021 titled Devasis Sharma versus Union of India and ORS and other connected matter regarding তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট ওলাইছিল যে B.Ed কেণ্ডিডেট বিলাকে LP সেকশনৰ পৰা আউট হৈছে LP মানে ক্লাছ 1 ৰ পৰা ক্লাছ 5 ৰ লৈকে এই ষ্টেজত B.Ed কেণ্ডিডেট বিলাকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এইটো জাজমেণ্টটো আমাৰ 11 আগষ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো দিছিল জাজমেণ্টটো আৰু সেইটো জাজমেণ্টটো লৈ আমাৰ NCTEৰ পৰা সেইটো ফৰৱাৰ্ডিং লেটাৰটো দি দিছে সকলো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আৰু UTs গভৰ্ণমেণ্টক তাৰপিছত ইয়াতে ডিটেইলছটো কি লিখা আছে আপোনালোকে চাব এটা মেডাম ছাৰ লিখা আছে I am directed to refer the judgment dated 11 August 2023 in civil appeal number of এইটো এনেকৈ লিখা আছে আগৰ ওপৰত কি লিখা আছিল তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখা আছে and other connected matter pass
by the Honorable Supreme Court of India for information and further appropriate action মানে পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো যোনটো দিয়া হৈছে এই জাজমেণ্টৰ জৰিয়তে ফাৰ্ডাৰ একশ্যন পিছত মানে কি একশ্যন লোৱা হ'ব সেইটো একশ্যনটো লোৱা হ'ব সেই কথাটো কৈছে তাৰমানে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ এগেইনষ্টত আমাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া কোনেও যাব নোৱাৰে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ হিচাপতে এইটো চলিব লাগিব এতিয়া আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া নাকি এনাউন্সমেণ্ট কৰা নাই যে B.Ed কেণ্ডিডেটবিলাকে LP স্কুলত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই কথাটো কোৱা নাই অনলি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণেশ পেগুৰ ডাঙৰীয়াই অনলি UP সেকশ্যনৰ কথাটো কৈ আছে যে ইয়াতে B.Ed লাগিব বা DLED লাগিব ইমান পাৰ্চেণ্ট লোৱা হ'ব ইমান পাৰ্চেণ্ট 80% লোৱা হ'ব 5% লোৱা হ'ব এই কথাটো কৈছে কিন্তু LP সেকশ্যনৰ যে B.Ed কেণ্ডিডেটবিলাক যে এপ্লাই কৰিব পাৰিব না নোৱাৰিব সেই কথাটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিয়নো ইয়াতে যোনটো মানে NCTE গাইডলাইন্স আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট সেইটো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত মানে গোটেই ইণ্ডিয়াতে মানে NCTE গাইডলাইন্সৰ পৰা NCTE পৰা এইটো লেটাৰটো অহা নাছিল এতিয়া আহি গৈছে সকলো ষ্টেটতে এইটো লেটাৰটো এতিয়া আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কেইদিনমান পিছত যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব এই এডভাৰটাইজমেণ্টত সেইটো এটা প্ৰকাশ হ'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো চাব আৰু 2 নম্বৰৰ এইটো চাব 2 নম্বৰ কি লিখা আছে দিছ ইছ্যু উইথ দ্য এপ্ৰুভেল of the competent authority আৰু এই ইস্যুটো হৈছে আমাৰ কম্পিটেন্ট অথৰিটিৰ পৰা এইটো এপ্ৰুভেল দিয়া হৈছে বা কৰা হৈছে বা কৰা হ'ব সেই কথাটো কৈছে সব বন্ধুসকল লিখিনি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ এইটো লেটাৰৰ বিষয়ে কি লিখা আছে আৰু এইটো লেটাৰটো সকলো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ তাতে গৈছে আৰু ইউটিছত গৈছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিছত এতিয়া আমাৰ অসমৰ যোনটো এডুকেশ্যনৰ যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব টিচিঙৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এতিয়া কি লিখা থাকে আপোনালোকে এইটো অলপ ৱাইট কৰক আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টত সকলো তথ্যবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব সব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গজেণ্টা